tang phai kuni ni phai Chris Siarni Karbianglong Digital News Forum hin pen patirpi ponsi pherangke klemba dum ningisi ke dojia phanpura media conference amai paman pon KADNF amai phu ratis rong phar kachapahim phu pon bangso media conference along dunmai phu sopen terang pensi mai ke phalam the than parju pon lapen sar im ti soi hin pensi kachatong dun aluhia tumaphan ke pachinia pon en pon mai along aluhia man pen dipu Government College Assistant Professor Dr. Lily I Terangpi chetong dun lapen an parta Advocate Salvation Timung KADNF Kongchun Bang Nathan Ronghang Bidisar Augustine Kramsa KADNF Rap Kongchun Bang Mongal Singh Lekhe Dihin Rimbang Donaldson Timung pen danglok Karbianglong pen West Karbianglong alo phirangki klembang tum chetong dun si RD pidununti phirangki klemba tum arpu the pikhangjang rasi kaiki stame ahok pet lapen klarda kabirta si paklang punangji pusi kachetong dun aluhi Dr. Lily I Terangpi pen ningje pon halapu Advocate Salvation Timung hin pen stame phirangki plote India long abangke aman ke dunaya tumlo bonta phirangki tum ke claim kita mabangke kisung pik takali lapen ke joy pik takali lasinangli tum phirangki tum abangke kaikia mata ahok kabirta si pangdak ponangji athenang le tum kupisi ki paklang ma la sola ma bangsi rada tuma bangke nang kroidun popusi than pon eternity they have been speaking about the power of media, the struggle of the journalists and the sacrificial time energy that they used to put into like bringing the news to the people, to the society, and how like news could be the importance of news coverage. Everything has been, shared by the media house fraternity. So, here I would just like to stress about, and even a brother, our secretary, he was highlighting about the importance of global connectivity, because the digital news, as we are living in digital age, the global connectivity, was stressed by our secretary as well. So here, we see even now, I don't see any of the cameras, but everyone is holding the smartphone on their hands, isn't it? Wow, ki chokli matwar ki ja ponje tumke media tumke isi a injin pason se texer tum pangbar ponglo. La sigil tum batenang tum ki klem pon ki dam pon ar ku thetam no lala. Piniani ke digital age pusikulo lasu kenang itung ki klem kita malong akatura akasik sakruita la se hala so akatura akasik saklo nang itung ki klem long kosong se nang itung standard di ethics kosong se kachiri pon nangima hala tamai nang itung kamatha pon kachini pon bate ki klem pon nang ya kenang sokno birta chala kapang da an se tame ahok pet pen ki plak ki pheka we pin pen kapatu we pin pen kidi pa we pin pen ar kujian pa me pen la pen ke kadu ko we akatura ki sundo antame ki pal pen ahpet abirta sai ka pang dakron halo hala bangso media conference ki padonang ko kabangke kidam tanga porahut Karbianglong alo phirangke tomaphan pinangan ki ther ki hab topik lasi bangso ki ther ki habalong kuson pen ki klem ponsi kachipa jok ponjima la pen phirangke tum ningisi vet pen ki klem kidam ponjima bangso puthak chithan chiperia phansi bangso media conference bangke paman ponupusi maipu ratis rong pharpen kongchun bang Nathan Ronghang ningje pon letum ladak silent digital news forum ahin pen tum ponsi ladak dipu lapen mancha atwar kumulong kido tip KANCH Resort letum media conference padupon lo sila bangso a media conference letum akimanga bangke phirangke ke klem tu koson si ning si kedu pen ke klem jima la pen ke only dadak dipu ku jogalo Karbianglong West Karbianglong media mate phirangke ke klem tum an ke ning si pen ke klem the ke dam tanga por hustami phirangke tum han ke ther ke hap ahok birta ke pachetak pen ke paklang ke de ji phan tangka pen ke bai
lapuson stami dugo asi lapuson kalidet pen koson si herang ke tum amithang akam ahok pet pen ke chiklem pon thejima laben ke ning si pen koson si chiklem pon chima labangso phan si pini hile tum labangso media conference hile tum labangso dimlong padu ko hile tum dak digital news conference 2023 ko ajaimek baman honlo labangso event labangge hile tum ningkan bang sigibi bonji pan kebor ido kamat hado labangso conference dili tum kibinang ko the bangke non hejong dili tum president setame ningje ponlo mai pu setame ningje ponlo jasemet ke karbiang long wes karbiang long kerang ke doan journalist doan atuma issue dili tum keres thegi apan athe joy ke jogwan pensi kerang ke tum pulote claim dam long nangji news publish long nangji lapen ke paklang long nangji berita mukha la hailo hormuang ke dili tum main labangso forum ke seng pona bangke ning si jong sili tum dolo plote dili tum ke claim ke dam setame joy ke ji la main objective ini garji dolang plote ar tangte noni prang ke bang jila media person to phan ke ther ke hap lapuson dokok pulote la karbiang long digital news forum ma hin pen kon la so puthake ilitum ge her hap noda pomati di ilitum bena bang ge retaliate noda ko asi aprangsi step ke deng ji ke lalo ilitum law and order han chiki po semera bang jong si madu pherang ge ban sidame jong si ke ther ke hap dokok pulote madu elements beno ke ther ke hap dokok pulote first and foremost bang ge ilitum law and order ban si ilitum chiki News report long sudarinti Karbiang long line.